Mubunge wa Tiganisti Mpuro Abori na kinyete obisine cha Borithi Nthikiri kwandikithia uge bwawe ikira hakwathiro turo bwawe bo watine ukulukira wakili wawe mwenda heke Mpuro ariwa kwina nto bakarite mbi na kwithira bakibanga bura bakethira baimwambia ukuma yekambi yo na aria ukuma bamurae Mpuro na kuthia tene na ashore bawe bage siasa ya bura totarirwa imwandiki wetu Wandeto Muthuri Murioki. John Arua, mubunge wa Tiganisti Mpuro Abori na kinyite obisine nene na kinyite obisine CCIU nikenda kwandikithia ujo nikumene imakania bila gwitana mukirite ati kuna gikundi kimwe gikubanga njame gwita uturo bwayo ujo nandi nikulingana na wakili wawe ni mwenda ikei allegation threat ne gwe antu bakalete antu baria na information ya umma life away is at threat benda cooperate nabo. Lakini one of the option ya lego cooperate abo, another option ya lego cooperate abo, then baga his life will be at threat. Na taken to go kirera because life is precious. Na maisha ja mtu mwinya ithireo munene kano munini ija protected to the constitution. So kila to ejaje go pursue his rights, go pursue that which has been said. Na to report na kinyana aralingerithimu kinyegoro jatha mugwanja na aralingerithimu several people in the course of this week bukona bare andika statement na boba geto kenda beja gushokia keu allegation yo waite indi amuna bubunge Mpuro Abori akiaria au gitojo ni amenyere njame yure kubangwa kwa Mpuro Abori boro tumanjima yatu ibwari bora ntukuruke atu muwanja na babanga bora Mpuro agakwa kengurupo yenu bwari niyo bora Mpuro agakwa umosi yenu na yire ala report alwa Mpuro kumerwari ne menyere nonto bambi ikobangi agaite wanwe which is true nebo no wambe ri report nonto no mbura we anto banda mane bawure no to murage meru yanda mane tuko mbere tuko yele kimeke mwe tonga polisi mbecha tianga siringwe anto boy kobwa Mpuro soka vikwe Mpuro vikwa yo le ibo to kana kwera anto bato amero community wonte soka nyuma ngenda bodetera sniper na kwere na grupo ya sniper bonde ibo batri manite manito yetu kwa naja na te wido tukana manito yo na kiongozi wa number 1 Aisha agiti aragwite wanandi atithwa gikira gutetera mumiru indi ageta na mbere na mena tongire bangi paraboka inobisi neji wetho bakirombo chunguri bakungana buthe bukithithika ote muntu kuya meta yele izazi ke yako yandake ya ndinga da kwa remwe na nyimekimya kama kiyobi yele bumfike so redire ake yako na ntoro kwa ndomburaga na nura nite ake yako na kwa ndomburaga tuko narwa Mpuro Abori mtongai ntukuya okimeru ngakona munda ngakondi libete nantu ngakondi gairete antu bato Meru County ndoye ndoye Meru temotiania nero ndo moyembe karondo movement ngarondo motiania the investigations na tukira ka CCIO na idagia balance investigations kwa tukakataka side sionde tukutuka go side mwa kwethera agipendelea utuka mimbi ruterwa thirikari sana apana no monke there fair both sides no ndo watuka ate kwa there fair both sides then there is no choice ya wananchi ba Meru no atukauga na ndi tukunoga ni investigation ziko tino iko kinya so itukwenda kuona after mheshimiwa kule condi statement side ye wenge eba ubabanga kumuraga then nabo bakiandikithia statement tia waje uju kenda tuna kwina fair justice na bauge ni ateba ithagia iri ba ithagia na imbio iba bangana ito koria thirikari ethithio chonkoni bwage kukia kimathi mwonyo ito ere imbio yongwe kwendelea ndene Meru no to ito koriga ndene Meru kiumya kira twandamanite ito ene antu bena metirimbo bakenda kora antu na bandamene na bakaretwe iborichi ito kwenda kumenya security ndene Meru na tiekari no to security yetu kuria kwe rutero mwe gupenderea wejo report wethero to support ngavana ora waanere ugo gekirwa ndene ruterero runge rukaria kuthikirwa onere omo weto gikundi kia New Dawn oragwa na itu tukoromba ni untu kwina thimu ciaringi ojeire ciaringi
igita ria sniper akwire kinyachio ithingatwe kenda aki ya kimathi mwonyo yonekana njoke mpongere narua kimuchemanio joto umaja jo bicine CCIO na county commander tukwerewa bwega thine ya insecurity rere ndene miru itikero tererwa county commander ndike CCIO uria gukunikira motho kujaja kuthithua ni rutererwa antu baraba kuunga mkono kawira Mwangaza. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutire Jwa Kangangi.